Volim je naziv novog prepaid 066 brenda Crnogorskog Telekoma i trgovačkog lanca Voli. Kupovinom novog broja korisnici paketa dobijaju 1.000.000 besplatnih poruka i 1.000.000 besplatnih minuta u 066 mreži. Jedini uslov za to je da korisnik dopuni račun sa euro jednom sedmično. Kupac SIM kartice drugu dobija besplatno. U ponudi su sjajni telefoni po izuzetno povoljnim cijenama, a ono na što smo posebno ponosni to je program lojalnosti, to jest klub prijatelja Volim koji će da pruži mogućnost gratis dopune našim potrošačima u Volijevim marketu. Za račun veći od 30 eura potrošač dobija dopunu od 1 eura, a za račun veći od 55 eura dopunu od 2 eura. Novi brend nastao je kao rezultat uspješne saradnje dva lidera na tržištu. U Telekomu i Voliju očekuju veliko interesovanje za Volim paket. S jedne strane imamo Telekom koji pruža modernu i pouzdanu infrastrukturu, s druge strane imamo najveći maloprodajni lanac u Crnoj Gori sa širokim asortimanom i povoljnim cijenama i upravo mislim da će, zahvaljujući tim brojnim povoljnostima kakvih nije do sada zaista bilo, ovo postati zaista najpopularniji brend. Znate li reći za savršeno pečeno pivo? Zaštitno lice brenda 066 je košarkaš crnogorske reprezentacije i budućnosti Volija Nikola Ivanović. Kaže da je snimanje promotivnog spota za njega bilo novo i veoma lijepo iskustvo. Mislim da ovaj novi paket sigurno pruža ogroman broj povoljnosti i da znamo koliko je sad ta komunikacija i potrebna svima i mislim da svi koji žele da prave tu, kako kažem, da žele da sačuvaju i novce i da na najpovoljniji način žele da komuniciraju, mislim da trebaju da uzmemo ovaj novi prepaid paket. Prepaid 066 paket može se kupiti na svim prodajnim mjestima trgovačkog lanca Voli.